thuk chwa nuam ule mim kut thla September ni li sang ni som ni panga ni nga ni ani a Zoram news lo ngai thla ang u Nimin Khan an party office Mizo namru na MNF party president pu Zoram thanga chuan DAMPA bial tu MLA pularin tluanga sailo thi awanga by election neya tula wangin nomination committee an siam ti asoya nomination committee chuan DAMPA bial by election nei tura MNF official candidate tatan lungral takin Dr. Arlal Thanglia na an thlang ti apuang election angai ta a jumia candidate tu chuan party chen khatte chuan an puang dai towa ti chuan ke ni ko wan hak ve a chu la wangin nomination committee kan chiama nomination committee den anan mai towa rotna local re sap tu pingin kong zong chuan London la chun veke all roads leads to London and here ain hong vek maya chugangin ubaya kan candidate turata ari ber chaper liya kan hiat nomination committee na kan final ablok hong zong pui anrongin moina DAMPA biala kan by election kan MNA official candidate to Dr. Arlal Thanglia DAMPA bial by election nei tura official candidate apuan tak MNF senior vice president ni mek Dr. Arlal Thanglia na chuan thu soin DAMPA bial tu MLA nun na chan ta pularin tluanga sai lo khan kumsang kha zakwa somriat parukaram hnuaia tanga an lo chwa khan u ang chi a avon ngal chat thu a soya keipo in naw ang chi in ka enani ati candidate ani chungchang soin tongtrai reng thin mi te karona chung mi te chu chung lam roni nan tongtrai renga katlin don le don lo chu an soi lo na chungin ding ro min ti vek ati a politics a dang lam bik em na chu hotu te thuwa hnial ngai lo na ni ina soi nationalism nun pui tu te som na nar theini ina in shelo ti soin engma chuan tur ka nei lawa kan mi tui tlamek min ru khul sak turin DAMPA bial mi pui ka som tak zetani ati ni danga in thlan tur ne na in ang lo hle ti soin kumsang kha zakwa somriat pasari atang khan MLA a tum som lai ka lo ding ve to a tun tuma ero mi tui nen thu soya lo ngai ta a mumang te po ang rumin ka sha MNF le MNF ni lem lo te hne na ka soi du chu purin twanga sul nu la zo fel si lo te chun zomin Bangladesh nen border jet lama kan malak to na te hi chun zom tur kan nga hle a chumi ti thei tur chuan DAMPA bial mi pui khongai vote ka nge na ni ati bok DAMPA bial by election nei tura hian sarkar lai ZPM party chuan August ni somni panga khan an party candidate tatan puwan lal sai lawa an lo puang to a BJP le MPC po inan puang nai to in rin ani MZP president tharatan Dr. Silal Rimrua tathanani Mizo zirlai pol MZP election 2025 nimina neya Dr. Silal Rimruatan Jacob Lalmuan puyan nein president natan thlankinani Vice President natan sangming thanga thlankinani a General Secretary nilai chin khanma nga thom te chu atla a Assistant General Secretary Lalming sa nga chu General Secretary tharatan thlankinani Assistant General Secretary atan lal entling a thlantlin ani a Treasurer atan Rauthan Lian a thlantlin ni in Finance Secretary atan nang som thang a thlantlin ani bok Office bearer thlanthar te hian atul angin executive le secretary te an la ruat le don ani Nimin Khan MJA District Headquarters Lunglei chuan Lunglei Press Club a Executive Extended Meeting an neya chimbial chantu in Lunglei State University dinani theinan pa chanchanga thei top chu a ma la tur le anar kai tu ni tura an ngin na an ngai to
MJA lunglei president pu H lal than sangan meeting a kai hruaia chimbial chantu te thutlen chu member ten soi howin lunglei le chimlam tan he state university hi an mamo le nakin huna an tu le fa te tan po thil tangkai takani thu te an soya sarkar laka chuan pangchang takangen chu an chan vawani a theitop chu atang rualangin ni se ti in lungrual takin hemi chungchanga hian hmala turin thuan titluta ani MJA lunglei hian sarkar laka thilngen le ngia chu pressure siam vak chu an ti turani lo chungin motoa service to the people ti neyan ni awangin tunruma po lunglei le chimbial tan thilpoi mo tak nia an hria ta wangin malaka ngai ta ti an soi CJM in Mizoram Assembly in FCAA 2023 apom ngai tua non turi nan ngen September ni khatsang ni somni panga khan Joint Civil Society of Mizoram CJM atel pol sang le mimal som big ten the Forest Conservation Amendment Act FCAA 2023 zirchian na hunan manga FCAA 2023 hi Mizoram Assembly in August ni somni pasari sang ni somni panga khan apoma CJM chuan he apom na hi ngai tua non le turin an ti ani CJM atel Mizoram Transformation Movement MTM Center for Environment and Social Justice CESJ Mizoram First MF Citizen Alliance for Truth and Social Justice CATAJ le Mizoram Environment NGO Coordination Committee chuan FCAA 2023 hi mason na atan apoimo na omma se Mizoram le achunga cheng te tan ahim lo hle inan hria a chuwangin FCAA 2023 pomna resolution Mizoram Assembly in a pass to chunu kir turin Special Assembly ko turin ram hruaitu te le sarkar an nge nani CJM chuan he resolution pom adopta ki man mo taka pass MLA tamber te po inan sir chian man lawani ti in mi puite le NGO te phei chuan an ngai dan po an soi ve man lawa hetiang resolution poimo pass ani chu poyan ti a hemia wang po hian soiho na thazok nei ani theina turin Special Assembly hi ko le nge ya trulin an hria ani FCAA 2023 chungchang tho hi Nagaland Assembly na lo ngai tua to a mi puile angai ventu te ngai dan po an la a soiho na thata kan nei nuwa Nagaland chuan an pass talawani an ti a Joint Civil Society of Mizoram le a tho puite chuan Forest Conservation Amendment Act 2023 Mizoram Assembly in a pom pui hi ngai tua non le turin sarkar an nge nani All Mizoram CSS Employees Coordination Committee AMCECC chuan until phote sarkari na ti hlo thin lo chuan tun tha September ni kwa ni som le ni som pakhat chung mass casual leave la kan tum AMCECC hian nimin khan folklena youth recreation center a general body meeting nein state sarkar hnuaia an din hun siam thatna tura an malak na a state sarkar atanga thulom oman nei thei lawa wangin an kalzel dan turan rela CSS employees sang khat chuang an kal khom Regularization of CSS Employee Scheme 2024 ataka an man ngei theinan an representation the lu chu rang taka ngai tua sakati hlotlin sak turin sarkar an phuta Mizoram sarkar hnuaia thok CSS employees te regularization of CSS Employee Scheme 2024 hnuaia department rang proposal an nol zel laia CSS po nilo Health Department hnuaia thok health worker mi somthum pakhat MR skill to provisional employee thlak te he dan manga da nget chu makan ti in indu sakna uchuak chu an ngai thiam lova tun hnuwa thleng to lo se an ti
he appointment hi sarkarin cancel ngei turin an phuta CSS nuaya thokte dan lo angalak tia chief minister in kumin independence day lomna a asoi chu na an tia CSS nuaya thokte chu dan ang thlapala kan ni a dan lo angala kan om chuan dan lo angala tu te chu zong chhuakin action na takin lak ni ro se an tia heng an thil phut te hi ti hlo thlin ani lo chuan tun thla September ni kwa tangani som pakhat thleng mass casual leave lak ni se an tia hemi chunga an du anga sarkarin ma alak sak lo chuan an kalzel dan turan langai twa le don ani Minister Dr. Vanlal Thananena taxation file kaltir zel ani don Chief Minister Pulal Duomakay Shuain, Nimin Khan Chief Minister Office Integrated Financial Management and Information System IFMIS Chungchang Soihoani. CM Chuan Taxation Thilbi ka Minister Dr. Vanlal Thanachu ama puitura ruatani angin anena taxation file kaltir zel turani thua soi. Finance Department le Taxation Department chu chhun fin ni to ma se taxation thilbi ka Minister Dr. Vanlal Thana chu min pui tura ruata ni a GST Council meeting lo om tora po hian akal do na ni ati a Finance Department ho tu te chu taxation lam thila chuan Dr. Vanlal Thana ne na file kaltir zel turin a shil Trutkoma hian advisor to CM Finance TBC lalvian chunga le Finance Department ho tu ti antela IFMIS works account da til dan tur zir chiang tu study team for check payment under IFMIS report le rotna tingai thlak ni in atul anga bo zui dan turan ruwa manani Nimin Khan thako chunga meeting nei le namhasaberatan 56 GST Council chu Chanakya Hall Sushma Swaraj Bhavan New Delhi neyani a an chairman Finance Minister Nirmala Sitharaman akai shwai Mizoram atangin Minister Dr. Vanlal Thana Telin Commissioner of State Tax HK Lalhong Liana na Troy Omani Nimin Khan Larsab General Vijay Kumar Singh Chuan Ministry of Home Affairs malak na Nuaya Border Security Force Ruaman Bharat Darshan Tour mga Deliakal Tour Zirlai Nau Pangza Zirtir Tu Pariat Le Tour Guide Te Raj Bhavan Tangina Vailiam Larsap chuan tura hlotlin theina na MHA BSF le buai pui tu dangte malak na fak omati thua soya India ram churam zau tak namzia rang le tong ba ka misang sang omna ni ma se ram inpum khat le in lungral takani ti soin Bharat Darshan turakal tur zirlai te chu zirlai bua chuang chia lo thil tam takan zir tel do na wangin uluk taka ngai vena thil thar zir chwa tum tlat tur le Mizoram ta na mason na tur thil tha engi motal ron hon tum turin na cha a zona le riat du an nei te in thlashung hau lova zot zel tur le hun than nei chu bo pel lova mason na na man tuma thei top chwa turin na cha ani Tuntum Bharat Darshan Turatan Hian District Pali Aizol Lunglei Mamit Le Saitwal District School Pariata Tangin Zirlai Zale Zirtir Tu Pariat Than Chwa An Ni A Niruk Chung September Ni Thumatanga Niriat Thleng O Tur Ni In Delia Mun Mapoi Mo Tak Tak Te Mun Lui Poi Mo Le Sorkar Pisa Ba Ka Museum Te An Tlo Dona India Ram Chansina Mun Poi Mo Te Mason Na Mun Le Khotlang Le Namzia Rang Shang Shang le Sorkar in rail bol na te Bharat Darshan Turkal Tlang Hian Zirtir Tumanni Prime Minister Narendra Modi an Karli in Rinia Mizoram Rontlo Tura in buat sa na chakta ka kalpui ni in Nimin Khan Sorkar Department Shang Shang ami poi mo te thil poi mo so in an thukhom Trutkoma hian ven him na shang shang ba ka Prime Minister in hunaman na tur lamwala ven him na ken ko dan tur le mi pui pun khom na huna fel fai takarwa man na akal thei nan thil poi mo shang shang soi hawani a security pass nei te chau lu phalani don ba ka uluk taka ven him na kal pui ani don ani
Thut kho matar lan danin Sairang railway station po railway thunei tu ten engkim pe fel tumin chak takin ma an la a Union Minister of Railways le Information and Broadcasting chang tu Ashwini Vaishno chu amani chia September ni som pahnia alo thlen don thu tar lan ani bok ICT Secretary, Census Operations Director Amit Sharma chuan Sairang Railway chu engkim pe fel tumin chak takin mala kaniti soin Mizoram in thlo na le lir thei manga mundanga po thei nuwa rela mangtangai thei tur chu alom pui thua soibok Nimin Zomadar som pakhat khan Idol Club Conference Hall tuivai khwa na turata na detailed project report DPR PNE Minister pu F Roding LIAN ne na hlanani Idol Club Conference Hall DPR in hlan na hian tuivai Haidel project siam na tura DPR pe fel chu Department of Economics Affairs atanga sum dil tura ni thu tarlan ni in chengwai bel chesang ni zali rwa manani thu tarlan ani bok tuivai khwa na tur DPR hi MS Ernst & Young siam ni in anni hi Department of Economics Affairs noaya consultancy empanel farman ni Ramandan chuan tuivai hingo pa le phwai buang inkara khwa tumani a tui khwa san zong hi metar za ani anga power siam chwa thei za tur hi megawatt 132 ni in stage 1 le 2 a then ani a project sen sawatan hian chengwai bel chesang ni zali rwa manani a kum khat chungin alo bera 380 mu a thar chhuak thei don ani Minister Puroding LIAN chuan tuivai khwa chu thlasum ni pali chunga zo man tura rwa manani ti asoya tui khwa chu apui thlin huna chuan sarkarin kol phetha leina atan chengwai bel chezaruk vel kumti na man thin chu mason na na tho na atan man thei to don ti asoi bok He huna hian PNE Department Secretary Pilarin Zwalin inlom na thu soin Engineer Sila Ropiang ale MS Ernst & Young ne na tangin technical report ngai thla kani a Engineer JH Malsoma Engineer in Chief Power and Electricity Department inlom thu soin huna kharani Nimintu Khan Health Minister Pilarin Puyin Secretariat Complex atangin NHM Hnuai NAS Enkol Sarkar damdoi inada tur 102 ambulance pariat avai liam Heng ambulance hi chongte CHC Sakordai CHC Ngopa CHC Bunghun South PHC Khobung PHC Troipui PHC West Paileng PHC le Ropui Chi PHC da turani Nimin Khan Aizol South to Bial to MLA Pulal Chuan Thanga ZPM General Headquarters Treasurer Chuan Government Mamoi Higher Secondary School Silver Jubilee Khwalian ni inaman pui Thusoin Pulal Chuan Thanga Chuan Government Mamoi Higher Secondary School in Silver Jubilee amang theile Khwalian ni chulom omati thua soya zirlai te chu abula tanga thei top chwa poimo zia shenon fo tura fuin ruihlo le thil thalo laka inthiar filim turina cha a thiam na tak tak eizon na kong thlenga chhor tangkai thei zir chuak turin du sakna a hlana India rampum thlir po in zirna lama aberni na kan hau mek ti soilangin ramta na chen fak oman ni theina na bultan thar tur le lotlin pui ngei tur do thlan na fel fai tak neya tumru le zwal turina soma aizol saw tru bial chunga ngei po zirlai ti tha choi moi tlak le en ton tlak tam takan om thin chu lom omati thua soi Silver Jubilee lom puina thil pe ka hlan ngal bok Government Mamoi Higher Secondary School Silver Jubilee lom na hi puthang zwala chen kwali na kai hruaya pilal biak moi marin hun ser mangin principalin in lom na thua soibok MLA Pulal Chuan Thanga hi ZPM Aizol South 2 Block President Pulal Chungnunga le hruaitu dangte nan troi o mani Nimin Khan Assam Rifles chuan an thudon bo zuin silai pahni le amu engi moza tan mana akai hnoya mi pakhatan man tel
ral thuam tol rukna om ti report an don bo zuin Assam Rifles te hian operation an neya chamdur P1 Longtlai district a an mirin hlel chu lo ti ding in an endika .22 air carbine le .22 single barrel miniature rifle foreign made an man saka silai pahni ba ka hian .22 magazine pahni le silai mu so man tela anei tu nia pu chuman ngalin silai le amuan man nen Longtlai police nena atul anga malak chun zom turin an hlan ani Republic Veng Branch IMA Executive Meeting September ni sang ni som ni panga thole ni zana nei chuan Republic Veng thlan muala thlan enkol tumu mal om to lo te chungchang ngai to a thlan enkol lo chu midang phum na nan mang to don Republic Veng Branch IMA chuan thlan enkol mu mal lo te chu thlan nei tu te chung kwa an la omani chuan November tharal ma nge ya tifai tur le chin chhia na fia tak siam turin an nge na hun tiam ral nuwa enkol tu om lo tu thlan nge ti po hria to lo te chu in phum nan man zui ani to ang an ti a Republic Veng thlan mua la lo in phum to chung te zong in ngai poimo ngei turin an nge na ni Mizoram State Child Protection Society MSCPS hautu te soidanin MSCPS noaya har satna tok nau pang buai puitu Child Welfare Committee CWC chuan kumsang ni somni palia tanga ni nga chung khan keisang khat zanga somruk parukan donga chungzi nga zariat somruk pathum chu meichenau pangan ni a abak za sari pathum himi pa an ni MSCPC hautu te chuan kumma salam sang ni somni pathuma tanga ni lia case la chin fello somriat panga nen awain keisang khat zaruk somnga pakhata om anti naupang har satna to zinga retheina kai hnoya tamber thu soin retheina kai hnoya har satna to case zali som panga a oma meichhia zani som pasari mi pa za som kwa pariatan ni case athum somruk pakhat chu nu le pa rui thei thil ti an ni a mi pat meichhia na kai hnoi sexually abuse case za som nga pariata ombok an ti a case an nei zinga sang khat zanga chuang chu an chin fel man thuan soi khati zong khatukina Zoram news kan ti chwa thei ani a ngai thatu zong chunga lom thu kan soye